Nou, as hy jochie. Nee, dankie hoor. Ja, sterkte met die klein ding. Okay hoor, bye. Hallo julle. My naam is Dion Meyring, maar julle kan my maar net Dion noem. Hierso by die ATKV Klein Kariba Studente Joel navraagkantoor is daar een navraag wat ek veral baie kry. Dion, as bands, dans, Joel en Ryf nie my ding is nie, kan ek enigiets anders hier doen? En die antwoord is, ja, jy kan. Kom ek wys julle. Alles om te doen, heeldag om te doen. Studente Joel 2015 by ATKV Klein Kariba. 30 November tot 4 Desember 2015. Besoek ons webblad by kleinkariba.co.za of skakel 014 736 9800.